Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze kuri Hand of God. Bakunzi ba Hand of God, tubanje kubasaba imbabazi twari tumaze iminsi tudakora, ariko twagarutse ngo tubagezeho amakuru agezweho. Twihanganira ikirere ntabwo kimeze neza, ariko ntabwo byatubuza kubagezaho amakuru agezweho. Mutiye mu makuru agezweho bimeze bite rero hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kano kanya igikuba kiracitse, nta kindi kiri kuvugwa usibye izina bita Joe Kent. Ni umugabo mukuru rwose, yarakuriye icyitwa NCC, National Counter Terrorism Center. Uyu mugabo amaze kuba yakwegura kabisa. Uyu mugabo mu kinyarwanda cyiza yarahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya iterabwoba. Mutwihanganira ikirere ntabwo kimeze neza, ariko ntabwo bitubuza kubagezaho amakuru. Nibyo, uyu mugabo Joe Kent yarahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya iterabwoba hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo akaba yakoranaga na CIA. Impamvu yeguye, amaze kwegura yavuze ati, impamvu neguye ni uko iyi ntambara twagiyemo turi kurwana na Iran. Perezida wa Amerika turi kurwana na Iran. Perezida wa Amerika yavuze ngo iyi ntambara, ngo Iran ni igihugu cy'iterabwoba cyashoboraga kugeza Amerika ku byago. Uyu mugabo akaba yeguye bitewe n'iyi ntambara y'Iran. Atari ko mu by'ukuri twebwe dushinzwe gukora iperereza nta kibazo twabonaga Iran ishobora kuduteza. Yagize ati, twe dushinzwe gukora iperereza nta kibazo rwose twabonaga Iran ishobora kuduteza. Uyu mugabo rero akaba yavuye mu nshingano bitewe n'iyi ntambara iri hagati y'Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe. Uyu mugabo kandi akimara kwegura yagize ati, iyi ni intambara ngewe ntakwemera kugumamo kuko perezida wacu yadushoye mu ntambara na Iran. Ndetse kandi ikindi, uwo mugabo hakaba ari urwandiko rurerure yandikira igihugu cyose ndetse na perezida muri rusange, amwandikira ku bijyanye n'iyo ntambara no kukuba yeguye. Izo rero ikaba zari update zari zigezweho muri aka kanya. Iyi ni Hand of God yazikugezagaho. Uru rwandiko dushobora kuza kuba twarugusomera mu kiganiro kiri bukurikireho kabisa. Mukomeze mukande subscribe, like, comment kugira ngo dukomeze kugenda tubona n'ibindi biganiro bitaha. Cyo kugize ikiganiro na Leonce. Murakoze.